Balen ning Porac, matagumpay ang peg-celebran ing 20th Binulu Festival ase sentro king kultura, pamisasan metong at lugod dareng Poraqueño king tradisyonal aparalan ning pamagluto a Binulu king selebrasyon na genapan ninyang November 15 kete king new municipal hall ground. King temang apag Binulu, salusalo king lugod, kultura at pamibuklod. Pepakit ning LGU king selebrasyon ing malasakit king pakamala na kultura dareng katutubong aita. Ining okasyon tamo ngayon siyempre yearly tayong pag-celebrate. Ining Binulu Festival, aliyamo about food. Pero itang tradisyon at kultura na ning kaya katamong Balen, yan kaya katamong pag-celebrate. King programa mipakit ing gelingan dareng Upland High School performers king cultural performances. Highlight king programa ing Binulu Cooking Ritual Ceremony nung nukarin penimuna ning indigenous people community ing tradisyonal pa magsadya ning Binulu kayabe reng LGU officials at reng bisita kabilang keting pa maglutong karni at gule kilub ning kwayan o bulo. Kaya po miyabe-yabe tamo para pagselebran ing kapiesta ning Binulu. Metong kareng mahulagang tradisyon ning pakamalan tamong Balen. Ing piyestang Binulu, metong yang parangal king mayabong a kulturo dareng kaya katamong kapatad a katutubo. Tinokya niya itining awarding para kareng cultural dancers at cooking showcase participants, pati na rin ing tour king Binulu Trade Fair at Urban Sketchers Booth. So for the whole month po, meron po tayong 4x4 off-road. Ngayon po, kick-off celebration natin, kung saan makikita natin yung pagluto ng traditional Binulo ng mga katutubong Aita. So meron din tayo kanina, at 6 a.m. meron tayong street cultural performance dance parade sa mga tatlong Upland high schools natin. And kasalukuyan din, meron tayong trade fair. At ngayon din yung mga different barangays, yung mga farmers, yung mga cooperatives, restaurants, nagsama-sama para magluto. Yun yung iahayin natin later on sa Apag Binulo. Kasan metong mo naman king okasyon, i-Councilor Maynard Lapid, ing chairperson ng Committee on Tourism. Kami po kay Sanggunihan and in behalf na po ng tourism, panimuna na po Ma'am Jem Marimla. Nakalasalamat kasi lalo na po kay kinatamang Mayor po sasawang susuporta at mamye budget para po kanang programa ng tourism ng Porac. Kabang at suya naman king selebrasyon, i-Department of Tourism o DOT Regional Director Richard Dainos. A beautiful way to celebrate my natal day other than of course to join all of you. Pasalamat naman ni Norman King, ing chairman ng Indigenous Peoples Organization, King Balaus Apakamal, King Kultura Dareng Katutubo. Salamat po kayo kasi nalawin ko yung poster ka ng 20th. Bago yung sabihin, why what na yun, di ba? So yung ganang pamagpasalamat. Salamat kinagawang pulong kanyang servisyo ka rin kaya ng kapatid na katutubo yung pagundungan. Meto niyang patune ing Binulu Festival na mabiyeng-mabye at matatag ing kultura, kwento, dareng, tagaporak. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.